Pozdrav gurbani i dobrodošli u kuhinju novog dana. Pozdrav i od mene. Povrće je već na stolu, što znači da imamo jedan ljetni ručak. Današnju pripremu ću početi sa tikricama, ali ih neću guliti, pošto su domaće iz vrta. Ovako. Znači nema pesticida, nema ništa. Nema ništa, organski uzgojena. I sljedeće što ću uraditi, tikricu ću izrendati na malo ovo krupnije rende. Sljedeći korak je da posolimo malo tikrice. One moraju da odstoje, da omekšaju dok budemo pripremali drugo povrće. Idemo dalje. U pitanju je krompir. I njega ćemo isto ovako izrendati kod tikricu. Mrkvu također. Ali nju ćemo izrendati na malo sitnije ovo rende. A dok ja to radim, bilo bi poželjno da ti nam potpališ vatru. Ma može, može. Nek nam se razgori i ugrije plata. U povrće dodajem i svježi perš. U povrće ćemo dodati malo i sira izrendanog. Tikrice cijedimo pošto su odstajale. Lagano rukom da vas ne poprska. U pripremljeno povrće dodajemo još 2 jaja. I za kraj dodajemo začine. Začine nek stavi ko šta voli. Tako će vam biti najukusnije. Mi smo danas hodajuća kuhinja. Kako sunce zalazi, tako se i mi mičemo, a evo i smjesa nam je gotova ovo. Stvarno je prevruće. Prevruće je, ali eto, izdržat ćemo. Idemo. Idemo mi dalje sa pripremom našeg ljetnog ručka. Na red je došlo da oblikujemo sve ovo. I miješamo u brašno, je li tako? Da pripremimo za prženja. Ja ću praviti ovako male pljeskavice u obliku pljeskavica. Ide u brašno.
Nego se zarumenile. Aha. A i lijepo su se uzmirsale. Mrše, mrše. Super. Novi dan ne bi bio novi dan, kao što smo već rekli, kad ne bi bilo malo mesa. Može. Gdje malo i mesa da zatvrči. Kombinacija mesa i povrće. I povrće. Super. Super kombinacija. Evo, pošto imamo u ovoj tavi malo slobodnog mjesta, ovu šnicu ćemo ovdje prebaciti. Još bolje primit će ovaj miris. Da. Evo i ove su počele. Biće ovo brzo. Znači unaprijed smo i marinirali. I šnicle. Da. Ostajale su pokina u marinadi. I sad ćemo ih samo isprišiti ovako na ovu. Može. Cvrči. Crči. I za kraj pravimo jedan ukusni sos. Imamo vrhnje, dodat ću malo senfa, malo bibera, soli i malo crvene paprike. Smjes miješamo, ali tako? Da se sve to dobro izjednači. Začine otpuste svoje i pustit ćemo ga da odstoji dok serviramo ručak. Pravruće danas. Ja sam se skuhala kraj vatre. Ali se isplatilo. Isplatilo se i napravili smo jedan veoma fin, ukusan ručak. Jedan ljetni ručak sa povrćem, s mesom. Super, stvarno. Jeste. I prelijemo još samom sosom. Prelijepo. Super. Moramo i probati. Mušterija je već sebi pripremila stolicu ovamo. Jest. I jedva čeka da proba. Prelijepo. Prelijepo. Šta kažeš? Vruće. Sočno? Sočno, ukusno. Znači, probajte. Povrće je super. I vidimo se U idućem videu. Pozdrav! Ćao!